Praktički svaki auto na svijetu, kad ga pogledate, vidjet ćete ima ovakve crte. Znači, vidite da je tu ovako malo oštro. I taj rub onda nestane. Znači, bude prijelaz između tog oštrog ruba i on ovako ima ovaj tu nekakav fini prijelaz. Nije naglo da prestane, nego on ovako postepeno nestaje. I sad ću vam pokazati kako se to može napraviti, jer to može biti dosta zajebana stvar. Kako se to može napraviti uz dobru topologiju. Jer, evo, na ovom tu autu već sam ga imao na više mjesta, evo ga ovdje. Evo ga isto ovdje, u ovoj situaciji se isto pojavio taj slučaj. I još će biti na milijun mjesta, pogotovo na ovom autu, Aston Martin sportski auti pogotovo imaju takve crte, ali pogledajte sad ovo. Ajmo uzeti novi file, zato da bude malo lakše. Čisto ovako da vam pokažem. Ajmo UV sferu. I ajmo isto još jedan put raspodijeliti UV sferu. Ctrl 1 Subdivision Surface, čisto da imam više geometrije. Ne morate sad vi pratiti ovo tu što ja radim, nego samo gledajte da vam objasnim. I isto ćemo još jedan Subdivision Surface Modifier. Znači imamo površinu i na toj površini djeluje Subdivision Surface Modifier. I sad, samo još jednu stvar da vam kažem prije nego što vam objasnim ovo. Kad se rade auti, naravno Object Shade Smooth, vidite tu gore imamo ovako Matte Cap. Po defaultu je Studio, odeš na Matte Cap i prebaciš se na ovaj crveni. Znači taj crveni postane puno sjajniji i onda se sve bolje vidi, znači jednostavno je lakše raditi na autima zato što se lakše vide u dubine, lakše se vidi kad se svjetlo ponaša na neki način koji nije možda dobar, lakše se vidi kad imamo neki problem. Znači ako budu nekakvi artefakti takozvani, kako se već to kaže, kod nas nemam pojma, ali ako budu neki problemi puno će se lakše uočiti, zato želim ovu tu crvenu, možeš i ovu zelenu, nije sad bitno, ali bitno da je sjajno. I sad gledaj, znači uzmemo ovako jedan set redova. Ajmo isto tu dolje zato što postoje dvije metode da se ovo tu napravi, pokazat ću vam obje. I onda kad imamo dva segmenta ovako značajna, odemo Ctrl B i jedan put scroll prema gore da se to pretvori u dva segmenta, dakle. Vidiš sad, to smo napravili sad ovako i onda u Object modu vidite da imamo tu crtu nekakvu, ali tu kuda je neko uštipnuo prstom i palcem, kaže prstom i palcem, kuda je neko uštipnuo i sad to na niš ne liči. Znači ovo tu u principu isto kao da smo ovako na površini stavili dva loop cuts, dok je pod utjecajem Subdivision Surface Modifiera, i to nam napravi ovako tu jedan oštri rub, ali ovo tu ima kraj, zato što smo bevel napravili, znači to ne ide cijelim putem oko cijele kugle, nego samo odavde do tu. I sad uzmemo ovako ove tu vertice na kraju, naravno ovo sve moraš i na drugom kraju napraviti, najvjerojatnije, ali u ovom slučaju mi se ne da, pa nije bitno. Uzmemo ove tu dvije vertice na kraju, ovdje i ovdje, i duplo G, da ih prebacimo do kraja. Znači duplo G, taj tool se zove slide tool, znači duplo G, prebacimo ga do kraja dok ne dođe do ove tu vertice i sad problem je u tome što imamo dvije vertice na istom mjestu, vidite ovo tu. I to ne valja, to će nam stvarati probleme, znači moramo ih spojiti. Znači uzmemo sve, A je jednako Ctrl A, znači Ctrl A inače ti označi sve, u Wordu recimo, ali tu samo stisneš A i onda ti označi svu geometriju. I onda M, Merge by Distance, i to će onda uzeti vertice koje su jako blizu jedna drugoj i njih će spojiti u jednu verticu, onda nemaš dupliće, nego će ti sve biti lijepo spojeno. I pazi sad vidite i dalje izgleda kao da neko tu nešto uštipnuo. I onda uzmemo ovu tu verticu u sredini ovako, duplo G i prebacimo znači slide u stranu. I onda, nakon što to napravimo, uzmemo ovaj tu rub, dakle u Edge Select modu, X, Dissolve Edges. I sad tu više nemamo trokute, nego imamo quads. Vidite, malo prije smo imali trokute. Vidiš trokut ovdje i trokut dolje. Trokute ne želimo, trokuti su loša topologija, trokuti će ti stvarati probleme. Ako imamo samo quads, vidite sad je prijelaz malo mekši, nije više tako uštipnuto i sad mi se možemo s tim još poigravati, možemo mi još tu dalje pogurati. Možemo ovo tu prema gore slide ili prema dolje ovako, možemo ga mi još malo zmekšati, vidite sad je još nježniji prijelaz. Ali uglavnom to je prva metoda da se postigne to što sam vam u početku pokazao. Onda druga metoda koja nije nužno bolja, nije niti jedna metoda nužno bolja od prve ili od druge, ali u nekom slučaju će ti biti lakše iskoristiti jedno ili drugo. Znači u nekom slučaju će nam jedna stvarati probleme, a druga će valjati i radi kako spada. Znači pogledaj sad ovo. Druga metoda, uzmemo ovako ovu tu verticu i onda obrnutu ovdje, znači preko ovog tu kvada pređemo dijagonalno, uzmemo ovu tu verticu J, znači J stisnemo za join, spojimo ih dakle novim rubom i tako isto tu dolje, znači spojimo ove dvije vertice sa J. I onda uzmemo ove tu iznutra vertice, X, Dissolve Edges, i vidite sad ovo tu kod da se otvorila, znači zamisli nekakvu rijeku, teče i tu se ovako otvori
izlija se prema van. Znači, tako se sad ponaša svjetlost u principu u ovoj situaciji, tako se ponaša geometrija. Tok geometrije se tako ponaša. Naravno, sad opet imamo trokut koji će nam opet vjerojatno stvarati probleme. Vidite, recimo u ovom slučaju ako pogledamo od ozdola, vidite tu je nešto ovako crno, nešto ne valja, kao da je nekakva grbica, nekakva rupica, nešto ne valja. Zato ćemo ovako loop cut jedan, Ctrl+R loop cut, tu stavimo. I sad kad stavimo taj loop cut, onda nam se tu stvori, sad ne znam ako je neko matematičar možda mi može reći, ja znam na engleskom da se to zove, nisam čak siguran, možda nisam niti u pravu, concave poligon. Znači concave znači kad ima dva ruba koji su spojeni u verticu i taj, znači kut između ta dva ruba je 180 stupnjeva ili više. U ovom slučaju je 180 stupnjeva, mi želimo, znači uvijek mora biti manje od 180 stupnjeva na unutarnjem uglu. I u ovom slučaju moramo uzeti ovu verticu i samo prema dolje, ovako, slide, duplo G, isto tako prema gore. I onda bude manje od 180 stupnjeva i to će nam maknuti neke probleme. Možemo još malo, ovisi kako najbolje izgleda. I sad isto po potrebi možemo ovu tu verticu isto prebaciti prema van. I pogledajte, vidite sada to dosta lijepo izgleda. Sad evo, u ovom slučaju jedna i druga metoda rade dosta dobro, manje više isto. Samo u nekim situacijama će vam geometrija biti pogodnija ovako ili će možda biti pogodnija ovako. U nekoj situaciji će jedno izgledati bolje, drugo neće izgledati dobro. Znači ovisi, samo da znate postoje dvije metode da se to napravi. Nijedna nužno nije bolja, ali eto, postoje dvije. Evo javite mi u komentarima šta sljedeće da prokomentiramo, pa se vidimo.